tanpa tujuan dan tiada lautan tanpa daratan, tiada malam tanpa siang, karena jalan panjang menuju tahta impian pasti terhodang. Disitulah kami terus semakin berkiprah seiring berjalannya zaman bersama tembang-tembang klasik Madura. Nur Safitri selalu menemani Angling Kusumo Sunak Nyiksa di akhir kata. Selamat malam dan selamat menyaksikan. Made turun elek Fitri reng seratin mun entera dua lek malet jalanan no cuandu elek family kembali berjaya bro. Mun entera dua lek kakak wajibanan antosaki setak nyiksa antosaki Alik Fitriani kau maafkan toron Pajalan adu-adu ni tercolenan Paling bayadu-adu bentas mancelin Longku laris tamoy ya tore dengan alokku Sakalang kong duma palong kunan Mon pungana masawi pada ayam maura kasih mau tak ketukenan jalan doa mon entara kasesapo dikasesapo ruang basir duadu panitiana tanto kaso elah cintamu Berjakan capon pada Singator tamu bapak moyo juga pak ora isi Bapak Bakri juga tak katikelan Seta lerestaan kong panarasaki Mengkularis tamu iya terduan anakku Sakalang kong palongku ngadu palongku Fitri ada tuan rumah na siapa nyamana lek? Beremah mana? Apa na beremah? Siapa ngolong? Mata tahu ka tuan rumah na. Bisa ngulong je reng laki na tanda. Iya pak. Gelandang si muda lah, telepon lah datang. Berempang kau sama ngojak muda. 2 saiket semalam. 2 saiket siang 500. Mudah. Mudah. Iya mudah. Kalau tak nangkep saya tak nyeksan. Lo, ani kau siapa nyamana tuan rumah nahim? Masawi. Masawi. Mak kalam pipado pada ya ada ni kau Masawi pun siapa ni kau? Cok bula sedengan macam asurat teglo sonna cara kalak sonna kapal ni. Edi Maria. Eka dito si Budi Kapiara Sator Kaulaten. Sebolje Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Sohibul Bait Sohibul Haja,
Bapak Masawi Ayah Maura, kong langkong juga Miss Nawia Mama Maura sesabisan kalaban Rahwan Nyonya Aswia. Namun karena semakin malam perdana, malam sekabitan jalan kesempurnaan budi ibu kak kalaban sesepuh ampun sami apareng doa restu, apareng doa barokah, mongko simulja Bapak Ibu tuan rumah Bapak Masawi sekeluarga ikat itu si budi ngabiti acara kesempurnaan ang lebeti tembang-tembang klasik Madura bersama putri family simulja Bapak Sitrakip torjukan Bapak Munihban tak ketinggalan Bapak Sahyan Aman Jaya royo Arya buruan ni nyamai parao nabila orang kili. Bona numpak ase kema parao numpak Sahyan jan. Mereka numpak Sahyan sorangan. Mon nyamai Aman Jaya roa, Aman Jaya parao na roa. Aro orang tak tahu kanya mana, saya tahu laju numpak Sahyan. Sahyan sorangan kowe. Nuwa. Iya bila tanya aki, ada toron adi maka Sahyan nih. Teka abinina siapa lah curang. Bona numpak parao se kemalek kok numpak Sahyan kak gua. Lamul jongku Sahyan kok. Tekan kok ya kia. Iya. Numpak terus kok. Iya. Saya kak emane ka Bapak Sitrakip. Sampian ning kieu gila tak kacapok sasalaman aku. Duh. Juga Bapak Munihban saya kak emah. Saya panika iki. Duh. Karena kak Dinto sesepo. Jadi bedi iparagi gending secokop sepo. Kalau bon setong gending Rakara Temor. Supir Aman Jaya le. Oh la Kak Munihban Ruak Pak Munihban cukan epa senengan. Lanjut Aniko ekoca dungan sesepo tanah tona banama Betiana niko Mas Warile niko Apolong Sahyan aniko mata kebo pas lenjolonan ko pas erengan kaputra mandiri erengan pas seneng Mamana Arsil Bundana Alvis Putrina Sataretan niko pada alung-alung akalam pimira niko dapat dia Mama Danovi niko pada mon kakili numpak Sahyan le bila mula numpak Sahyan ko sia Asrawi toron Ibrahim toron aniko anlima rupa Mamana awet sale nenepakum niko Sahyan aniko nyonya
Nyonya Supriyadi le. Oh yeah. Pacerendale tikani kok liter kolen medeng ketika yuk si wajib kelu Ibrahim ben Asrawi Toron torjukan parloi kagali dek kasahyan aman jaya kong langkong jigan Bapak Sitrakip torjukan Bapak Monehban rukun karya siap melayani 24 jam Cek lecek. Stengku mun tak dekik tengah malam bakun beda ya rukun karya 24 jam Iya tengah malam jek mulangan tengah malam. Bodoh nah telur jam ampun gitu. 30 juta 5 jam. Hah? Apa yang kalau gua? Duh mak salah nah biar tepat telur ani bang lucu nak minta berempat biki nah iya berempat ya tepatlah boleh nama lah tuh suara dia tak langkong suara saya boleh pikir tasik saya nyelket nge bobona beto nyantir ke pika kerungan kok lo mak ko si asara hammiramirai mak ko si asara hammiramirai Wardianto bisa geng etris tak bisa rukun karya deki kaula nih binian nah ya tak etengku benoreng ya kaula tetia nih binian nah rukun karya sesatu nyung ya mata dek saya nyung saya tak satu nyung telokan berarti makro ya Rahim lo siah tiap mari kocak pereng nih nggak boleh gak pereng begitulah melihat ke sisi timur disitulah Mira Merona bersama Putri Panglima Ruga atau Pendekar Ruga ya kali ini bersatu bersama Putri Family dengan sebuah gending yang berjudul Ayak Tulah Lomampai Bon. Loh Mek bodoh pujuk tak salameti mak mare kelak son ngacuin jeruak kenceng ngaltok anu naik mek bodoh pujuk tak salameti dia nikok le Bapak Sitrakip Semuljang Alondres Putrina ya ada nepe boleh Bapak Muni ben juken sahyan segentung aras sase sapisan atau ngerontong niko sanentole ben bula epa seneng orang set epa seto orang telok epa setong bener orang setong epa setong di interrekam sanentok abakal bula saya rewak bundana Alvis nape pole bundana Arsil Aniko Nyonya Supriyadi Niko Putri Panglima Rukale Aniko ngirim pertama kalam pindah Niko depade mamana beda salam dari Supriyadi seperintis penipu waris Amsalia juga Nyonya Supriyadi dengar jangan ke rekon karya sayang rekon karya
karya samalam Bila kerja lengkap rokon karya Bunda Kaisi Menteati kasenang Masawi Mamana Iqbal Iko Mamana Gustin Bila kat saya na tanto na Pak Sitrakip Pak Munik bana kocak sesepo Sesepo Putri Pangli Barukan Pangli Barukan Niko putri na panglima ruka Mon ani kok mama haika Mama narona lajukan wak pada boda mama na Eli pada mama na Novin Niko bapat na tak ketinggalan mama na niya bakyas ani kok pada boda pada ngirem-ngirem Ane kok mama na Agnes Pon ngerem necu Mon ane kok le Pak Sitrakip Pak Munik ban kocak niko sesepo Mbana pangantan Nape paletretan sakyan Sanunto epa seneng Sanunto epa seneng Wakai sejukan panliran Nape palet mas wani mama nangaikan Masawi anak kokarjen Repanak majukan dekati kelala Seka sampat mama nangairon Marabini adi kelakean Fitri Asawi Ruak basar panitianani Bila basar panitian Niko mamale Mamana Citra Belang Adekok Masawi sekandi kaki Ani kok le Bada salam dari Supriyadi Supriyadi Nyonya Amsania Perintis cakna beni pewaris Tandi epa nyumpenga Terus Kun bisa nama jari rokon karya niko samalem Samalem Nikok le dari Supriyadi Majarana rukun karya nikok sama Masawi Sapora kaula sapora Masawi Tak amdi epa nyumpengnya Supriyadi Kun bisa na kaula Majari rokon karya
di Ayana Citra Bella. Tanya Aki ka Didik wi. Adik kok lek majarana rukun karya. Citra nape Bella kini ko saya rukun karya. Bella Oh Bella lagi. majarana rukun karya. Majarana le rukun karya hadis. Ane kok hadis le irto tak katinggalan. Adik kok kereta nomor salim le Pan Imam Brawijaya orek. Adik kok pada ayana atas pagi bulan. Di kok dedek ayana Citra Bella juga Mama Citra Bella. Wak sayetan ayana atas juga mak amponi. Niko aspan lek seko mancerle. Niko Herman mak laju dikata misem gendeng. Imam Brawijaya tretan musalam juga mak amponi. Aneko ayana balik Niko Rosman. Aneko ayana Yusuf. Aneko pan pada along pono.
Sampun kaulah tentor kapiarsa setuju para sesepuh tempat Kak Dinto. Terutama sesepuh dari Mas Hawi tor juga pisan epon ampon ngabiti acara kasampurnaan lebet acara Selendang Sutra dan karaton epon simulja Bapak Mas Hawi. Mas